Ćao drugari, danas radimo recenziju Doctor Strange-a. Did what I had to do. Ovaj Dr. Stone, animea. そうするぜ、これは。 Pre nego počnemo, nemojte da ste stipse i ništa vas ne košta, a nama puno znači. Kliknite like, share i subscribe. Pa da počnemo. Ono što se meni najviše svidjelo u ovoj sezoni je kada su oživjeli Hyogu da im pomogne protiv Moza. Svidjelo mi se jako i koliko je zapravo Moz jak, odnosno koliko je Hyoga slab bez svog posebnog koplja. To me je jako iznenadilo, očekivao sam dosta više od Hyoge. Također dobili smo i novu zagonetku koja se tiče Y-mana. Kao što smo vidjeli, Meduze uređaji su padali sa neba. I Y-man je na mesecu. To nam donosi nova pitanja. Da li je Y-man vanzemaljac? Da li su zemlju napala grupa vanzemaljaca koja je bombardovala zemlju sa meduzama? I da li to znači da je možda neko od tih vanzemaljaca sada na mesecu? Ili su možda poslali nekog robota sa veštačkom inteligencijom koji radi ono što je potrebno kako bi zemlja ostala u kamenu? Vidjeli smo u jednoj sceni kako su meduza uređaji padali sa neba, ali znamo da je bilo naređeno da svi meduza uređaji budu uništeni osim jednog koji je Ibara sačuvao. Ali, da li to znači da na zemlji još negde imaju meduza uređaji? I da li su stvarno uništili sve uređaje? Tako da ova sezona Dr. Stone nam je otkrila mnogo toga, ali nas je također i ostavila sa dobrim cliffhangerima. I jedva čekam nastavak. Ono što smo još mogli da vidimo to je koliko je zapravo Senku genijalan u borbi protiv Ibare gde je pobedio Ibaru u takmičenju inteligencije. Ali smo također mogli da vidimo i koliko je Ibara inteligentan, iako je osoba koja je rođena i odrasla u staromodnoj civilizaciji, dok je Senku ipak osoba koja je odrasla u modernom dobu. Po meni, Ibara je najbolji zlikovac u Dr. Stoneu i mislim da čak ni Y-man neće biti na tom nivou. Na kraju, kada je Kraljevstvo nauke izvojevalo pobedu, možemo da vidimo kako se vraćaju kući i oživljavaju najjačeg srednjoškolca na svetu, Tsukasu, ali Kraljevstvo nauke se nije vratilo samo. Poveli su i novog člana, Macakuzea, koji je odlučio da bude Ginrov telohranitelj jer ga Ginro podsjeća na bivšeg vladara kojem je Macakuze služio. Možemo vidjeti i Macakuzeovu snagu i da je sam Tsukasa rekao da kada bi Macakuze znao moderne borilačke tehnike, možda bi bio čak i jači od njega. Da li će Macakuze ostati prijatelj do samog kraja? Da li ima neke tajne motive za koje ne znamo? Morat ćemo da sačekamo novu sezonu Dr. Stonea. Sve u svemu, jako mi se dopala ova sezona i ova sezona od mene dobija ocenu 9 od 10. Mislim da smo mogli da vidimo malo više fizičkih obračuna, poput Hyoge i Moza, ali u principu sve je bilo jako lepo određeno i jako mi se dopalo. Kako se vama svidjela ova sezona? Da li biste vi nešto promenili? Ostavite vaše komentare i vidimo se sljedećeg puta.